Biyang di tao. Naimbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pa siya. Saan? Jakpagan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kan may sa, addan nobyok, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasin mangpat. Ni Aykard, nobyok. Ha? Aykard, ni Nanang. Naimbag nga oras yun, Nana. Ay, kastamat, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo kaday nga gamam mo iti insangpit mo, lalaki, anak ko. Nabayagin na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni Aykard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anak, agdin na kayo at di kayo pinagkasal. Agkasar kamin to, nada kwartami, tatang. Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni Aykard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan. Amon niyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, Sayo kad ngan ti kinatao na. Daka mo, Mesay. Ngam talagang adayo tirik na kiti deja tao. Panagkaw-kawas na lain, kaya magustuhanan. Kaya uwang gayam. Maklon na ka dit, anak mo. Wan, tatang. Tadamo mi pailaan nagamam mo. Imbagakon kun kuha na amay saka single mom. Kaya Nakasagana kanumat nga agbalin nga mati anak ko. Ipatag na kanu kaspud no nga anak. ay, sapay ko mga raw takasta, anak ko. Makantayon ay kan, nakaluton ni Nanang. Pauna mo na ng kantatang mo ang mga Messi. Maulitan. Ha? Apay ngay, umay kikit din tapno aglalang lang tayo kadananang kantatang amangan. Mabai na ka makisango kadakwata. Isong agpaulit ako man. Sige nga Rod, inak ibaga ta umunadan amangan. No adda kong makwarta. Uray datan ta gastos para iti panagkasarda may si kantinobyo na. Kastabil lang, tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunado na yung lalaki ang parang itarak ka. Adayaw tiridnakin ko ara. Kaslasa na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiagda. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni Aykard, tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sikatag trabaho, tani ay card tiagaw awin, kasta. Ay na, adun ti kasta ita, tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay lalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko, amangan lumaulit inapasama. Nataer na ay card. Ang mga nulukwan na kantulang da dya lalaki. Ang mga nusalasik ka tinubya na. Anyat pa nagkit tayo iti nobyok, tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni Aykard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sisingpe. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni Aykard, tatang. Period. Day talaang di may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto ako. Nabisin ka din. Saan pa'y Aykard? Madamdama pa'y, taginanak pa'y. Ala, siya kung timangikat iti sapatos mo ba kahit, Nagsingpat ka talaga, Aykard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka nga, Messi. Ayat di anak ko. Anak ta ko na ma. Ada dya selekta. Agay-ayayam. Ano sam nga awiran ti anak ko, Tani, adamat trabaho. Agresign ako man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang
Narigati makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply iti trabaho. Ang awan mo't lang mga awat kanya kon. Sana bali ha? Jack bye-bye ante anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman nak ay card. Ano sa kunti ag sales lady ije grocery. Tanasing pat dagiti amo kay Jay. Sika ko mati kayat ko amanugangan gardaw. Ngam sa bali mo tinayat siya na kami. Unyo rin tata. Hamsa na bali na. Maklon ko tigasat ka. Talaga siguro asan aning misi ti para kanya. Huwag di abaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulang di dyan lalaki. Saan ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw? Nagsadawt. At dalay di balay. Ni misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapul kamot iti trabaho, baro. Adaak mo't ang mga awawir iti apo ko me. Kuha, ada tayo uray ka trabaho na na. Ada pagtrabaho. Ang inton umay abulan pa lang. Kasta aya. Wala na. Iso kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Messi. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Tane, manumot lat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laeng barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Wala na. Agtrabaho ako inton umay abulan. Man nakibiyang lawo na itag iti dadakkel mo, Messi. Masikuran da iti kaadak iti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasauda? Iparu pa damot launay asandak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin ayama sikuran kayo na awan trabaho ni iCard nanang. Ure awan trabaho na atan na singpatmat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Ken awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Nala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirig nana. Nagdamagaklaan mo't anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamot trabaho. Saan kami mat apapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akas tanak ko? Mala, siya kung tagkit daw iti pasensya. Saanan maulit day jay. Makabulan ng tinapalabas. Hindi matlatag trabaho ni iCard lakay. Yala, may abaw. Di mong tamagan dito aking kwarda. Tabang magipulong man ang kinimisay. Kat gurain na tanto man ang tiyanak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidan ti anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ngumdata dadakkel na. Ay, kita garong kay. Ay gamala. Sapay ko magaroon. Tagpaiso na singpay. Tadya lalaki. Sapay ko ma. Tawan to ti pagbabawyan na iti-udi na. Taga anong di asawa ni Messi, tata? Saan na nga asawa na dyan? Tasada nagkasargal daw. Hindi min to ida pagkasaran nga ure anyat mapaspasama. Yung agdintin na damot ng tata. Ure Itaw dawat ko nga ron. Asapay lang ko patagsinatan. Anya? Apay, paditi ugali di manugang yaw, tata? He! Diyak mo! Yung madlaw nga ginsising palang na dyan lalaki baraw. Agawit ako man iti palay mi, Messi. Di mat imbagak nga inton umay alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga min timbagat ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita. Tanakalib pa iti maysa akadwami iti grocery. Uray da kami lattangarodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak mo tano jak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit iti lugar mi. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, di nakatasapulan no, Rabi eh. Saan? Tadak man. Malaksid mo ang anak. Siguradong agsangit. Adak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay Kan agan-anad kayo iti biyahe oh. Win. Ala,
Isagana kong dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak karubot da ay kad kan di apo ko tabagay. Papananda. Awagan taman dya anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid da jay lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy dya apo ko ta akadwa na nga agawid. Anya? Ala, awagam nga ro din ni Mesay bakit? Hello, Nanang. Apay ngay mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard amang yawid iti anak mo. Anya kayo maton aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo itinobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga agawid di lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard a manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da itinobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam anak ko. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko kani iCard ta nasingpat day jay. Patsak adi na baybay ti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko man kadwada ka nagawid. No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyok, pumanaw kami laangan dito'y balay. Ha? Nisan akasta, ha? Siyempre, nabit kayo pa'y anagam amoy tinay dyan lalakay. Normal lang, agdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa bali apag naidan mi, tatang. Talaga, Jack, makontak ni iCard. Apay nga tan. Jack, maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagan ka din ni iCard. Jack, makontak nanang. Awan la siguro ti signal iti lugar da. Apay no surutam laangan ni jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, Jack, amo ti pang surutak kada kwada. Tadyak matamo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ayata sa pulan tayo. Jack, ngarud amo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan bareng makontak mo. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni iCard. Naitanti magbagamikin kami say. Natangkin ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko ba ti anak ko? Di mo ko mabaybayan na po. Ala. Agkalma ka lang, Grace. Di ko na nagdandanag. Ang mga nun niya ti mapasama kayo ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay kan pulisya ti amay. Makitinulong da ka no nga agsapol iti apo ko me. Baro ano, meron ti umawawag. Hello? Hello? Singa ka din ni Macy. Dahil na nakiti mapukpukaw ng uping. Wan, sir. Sino da ka di? Nakita nga may di cellphone number mo itinay-post iti social media. Isungay nawagan ka. Natiliwan tinangilako iti anak mo. Kaya tata kami ti uping. Anya? Sa dino di ayan yo. Ti anak ko, kumustahan na? Pinasayat. Agsasarak tayo, balasan ko. Anak ko, agyaman nagtanakita na kan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag da di lalaki kada kami agasawa. Iso, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kat kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Iso anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir.
Yaman kami unay ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti nasip ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing tapno saan na may sagbak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman nagtasim marungkar ka diti pagbaludan, Messi. Kailiw ka nga minan unay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pagawanan na ko nakulapan lang ti panunod ko iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarom ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagdayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak tatang. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasdyan. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasdyan. Adal kin ka tinapasama anak ka. Di ka basta talag iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanan da ko ba, tatang, nana. Insaksakit ko day jaya tao. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Gusto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga barwanan, anak ko. Libatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton ti aramidem. Di ka basta agtalag, iti saan mo unay nga mo a tao. Wala nang nagdagipakon akanayon dagiti pambagbagayo kanya. Ala, ti pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga Aikard itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pasyar. Ha? Si Kamat Gayam Galdo. Nabaya ka di ka imimay dito'y balay Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Kasabay ko, ma, tan nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Wen, linipat kon day jay gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen, Makasta, mabaling ka di nga ituloy ko manin tagaram kan ka. ha? Nakababayhin gardo. Ngamin, pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak na jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi jayan bagbagam? Taruming bawlat ta ngamin tinalaos a panagayat ko kan ka. Gardo, I love you, Messi. sigurado ka kaya't naklat na. Nga orekas dyan tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ora asino kapay. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit Gardo, Naklonan na. Ikasar ka takos. Kas pamanagnak ko iti kinapudnukan ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko apod mo anak ko. nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kat nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita. Amabalin mo nga arman. No apay asyak pay laang tinapilim. Sika nga na talaga tayo ayatag, Messi. Sige. Tangay napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak.
Babaen iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyaman ak, Bessie. Agkasarta nga ruda. Dumngag iti pamagbaga dagiti kakabsat, wenno dagiti naganna. Napateg ka kadakwada, iso abagbagaan da ka. Alaga ngayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos dangina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kada kayo papagayam na imbag nga oras yo amin ngawan labas. Sapay la kumatan nakaradgad kayo itakan nito, itian yaman nga raramidan kan sa dinuman nga ayan yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kani drama ita, kat manipod kani pagayam tayo anilo, sa napud puno anagan. Ngam sakbay nakablaawan tayo payda Mira Luna Facon di Tatarlac, ni Vance Ambo ni di Tatagig City, Susan Ronquillo kani Oscar Mejia di ta Victoria Tarlac. Kastiman ti surat ni pagayam nilo. Dear Manang Biyanang, may papan kada kami nga upat ti pagtarayan to istorya. Siyak, ni nanang ko, ni ami nga ex ko, kan ti ama na ni Tata Jimo, sanda pudpudno anagan. Idi baro akpay, di nakayat ti ama ni ami para kenkwana. Kat kastamet iti inak, di nakayat ni ami apara kanyak. Isuasan kami ang nagkatuluyan. Adda nga rodan bukod may a pamilya iti ex ko. Ngam jak laim pagarop, nga ginayat dagiti dadakkel may iti ex ko. Kat jak pulos kanunungan dayta. Rugyak ti agsalaysay. I love you, Minda. I love you too, Jim. I miss you. I miss you too. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At dandali na pumanaw ka. Pag nakangay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Mala, umay ka. Tamapanta iti silid ko. Aglumang ka iti dakla ka, binay. Malala, darasa yung Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuylat na luto, Klina. Agluto akpayla iti masida. Ay tinasayaan. Ingkapayla maturaw. Tariingang kanta no makaluto akon balasan ka. Alan, ayabam ti asawam iti salas. Taingkay payla maturog iti silidyaw. Na, apay apaturugan na kami ngay, nanang. Wuna, tapno makaina na kayaw. Day of the asawam ita. Iso at pagina na umot Anya kay Minda, babalin ko ka din ti rumwar dito'y silid mau. Adada iti salas. Makita da ka no rumwar ka, Jimo. Anya, kay pag nakangaron a rumwar ngay. Ay, day tangarod ti parikaw. Nangatumit nga minto'y tawa ti silid kaw. Ay, Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. awan agdan yo aya. Taing kay Kabel, tayo so ti pag nakarumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Ha? Aga asidag ti babalay dito. Sapay pasig at ismo sa ti karuba dito. Iso atay mingan talaangan no nakaturog da. Ta isunto ti iruwar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga raw. Ay, nagriga mga minan ay ati kastay. Ay, nuapay mga min aparitan datang agin nayat. Wan nga rod saan tamitin a minor di edad tapno paritan da. Yak amaw ka dagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Labihin nga mapay nga ita kayo lang nga sumangpet tatang. Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da. Napnapanan nyo manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kitagayan ayat kami. Nga ron anak kaw. Natang kan ti ulo yung Na, inbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na.
Anya tararamidan nyo? Talagang awan dengdenggan nyo? Ay ayatak ni Minta. Kat ay ayatak nakmay. Naging inayat kami nga raw. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pa lang. Di kailangan agbayan iti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang. Mapukpukaw sa mo ti respetom kan kuha na iti kastangar aramidan. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan na ti kadwa iti panaglakay na. Adda tamat nga kadwa na. Anya pa lang ti birokan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit ti Tapno adda kadkadwa na. Ken tapno agbalin ang naragsak ni tatang. Basta diyak kayatan nga mga asawa. Adula amin data. Anya dyan danong ti kararo ba kanya na? Nagpastrek kay kano itilakay diti balay? Ay kwa. Jay delivery boy day chay. Adda nga min in-deliver na nga order ko iti online anak kaw. Imposible. Delivery boy, may saldaw na tao eh. Ha? Nagpupok kay kano iti holde diti balay. Amulatan na ni Tata Jimo day jay. Anyat aramidin nyo diti balay, iti may saldaw. Ay kwa. Nagis-istorya kami laang ba't anak kaw. Pinagmeriendak laang iti popcorn ken mango juice. Kuna, matasinaan yung day jay boyfriend yaw. Hapay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw, adakas iti panakirelasyon ko kini Chimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldala pusen mi ataaw. Apay aparitan na kamakin na yat. Damot pusok nga agayat Apay, gapot tabakot akaon, awanan riknak nga agayat. Ay nagbindot ka. Iso adi nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Damot karbungak nga agayat ken paayat. Una, nga midara armak ti anak na iday. Kunamlan asino amang tagtagibasit kanya. Ibagbaga na katadyak kano kabaalan na suportaran ti anak na. Nagadaw nga kakasakit asarita tinangagak kang kwa na. Pinapabainan na. Kung linalais na. Ala huston, di mo lagi pun tinapalapas anak ko. Kung ibagbaga na pa sa dutak. Kanaw? Tawang permanente at trabaho giday. Linalais na dagi atata Jimaw. Ala, pakawano mo ni tatam mo anak ko. Nabayagan dayday, napalabasan. Mga baruanan tayo kuman anak ko. Tauray siyak, sinupladaak idi ni aming nga anak na. Adomot laeng timbagbagak idi anegatibo may papankan kwa na. Kawain, tadiyo kayat ni Ami idi apara kanya. Kadi na magkayat ni Tata Jimo apara iti anak na. Ay, sana balay tadan asawam. Nasingpot ni Lina nga asawam anak ko. Naawat kung tigasat ko idi ka ni Amay. Linipat ka. Tanili nga asawak itanti talaga nga ay ayatag. Ngam itataagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Ay, maipalagip kanyak ti panang tagtagibasit na kanyak iday. Iso asinahan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni Nanang. Nakakaasim ay. Nakaululimak manan. Kat nagpupuk pa yan iti silad na. Kasano jak ungtang ka nagtangkin ti ulo na. So, kira ba bakit Una yan ti kasta pa nagsasaom. Inamday jay. Ngamkas laubing nga ungtang. Bakit na makiboy-boy, friend? Ilagbain. Anya ko matidakas na nga. Katustumot kay ko nana. Adamot puso na nga agayat. Kapabay nga raw. Isula, bakit akas dyan dito lugar tayaw? Kita madagiti daduma babaka dito lugar tayaw. Di lamapan makilulualo tiraramidin na. Adumot ti bano ababaka dito lugar tayaw. Ang saan damot amapan makinin narin dita. Tila nanang tikas jay. Bye-bye am kadilat na. Ay. Inton ko nagrebel din ni Nanang. Aw. Bakit han? Nagribribil day? Imposible ay. Asino man ang data katiteksyo ay atatang. Ay, kwa. Ni ko pare. Nan, kataak man data silpon nyo. Apay nga siniggawa mo nga ti silpong ka. Baka nalipatan nyo nga siyak tinanggatang tidato nga silpon nyo.
Kunak, tubaykat nga ni nanamin daman ng tekateteksyo? Ay, Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato nga cellphone. apay, ay, anya usara nga anak ka. Uray saan kayo nga cellphone? Natangkan matlang ti ulo yo. Sinaan nyo pa yung umuna ni nanamin da sa kunto isubli datoy. Apay, ayakas ta ka anak ka. Awam mo dakas na, wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabayin anak da dyan nga nanamin da, dar aramon nakta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanya yo. Ay, napalabasin tayo kay. At ang asawam. Ang damot ang asawa ni Nilong anak na. Ay, lipatan tayo kumanti na palabas anak ka. Ay, agmove on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Nga maditinakam ko iti imbagbaga na iti kanyak. Agbibisi na kano iti lalaki. Agaraman na kano nga makiboyfriend iti anak na. Hanak kano nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Masurunak no malagip ko dayjay. Ay, ala, lipatan mo day ta anak ka. Yung kay mga nanang. Nangang kamay. Apay adi kay mapamangan. Jak makapangan. Nay, apay akas lang naliday kayo ngay. Hindi problema yaw. Jak makontak ni Tatam Ajimaw. May saaldawon asaan ang nag-text kanya. Tataji mo manahin. Ay, yagyo man laday ta silpunay na. Ay na, yag mo ta cellphone ko Tama nga no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka. Ila ko kung dito silpaon. Nilaw! Isublim ka cellphone ka. Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada. Ay, wen, umaya kong Jimo. Urayan dak kita. Nukasta, kinapture damit ti cellphone mo, Jimo. Ay, un binday. Sorry, ano, di ka natiksan, wan. Okay lang. Uray siya. Inala ni Lino ti cellphone ka. Ay, talaga kaya tatapag sinain, dagiti anak ta. Un nga raw. Anya nga tati aramitan ta. Agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Kumpurmi di tan-a. Anda makidi kwartak ngay dulduling kao. So taramatin tang agtaray. Sigay, sikati makaamaw, Jimo. Di ka madanagan. Tadamot iduldulin ko akwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramatin ta. Sige nga ron, minda. Kahit kano nga ron nga agtaray ta. Intun bigatain. Pumarbangon ta. Tapno makasapol ta adagos iti pag naidanta. Anda dito ni nanang kao, amay. Awan! Nukasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog da nga ron akin ni tatangko. Siguro Hanggang... Nay. Napananda nga Diya ka mo Ay, makapada nagmadagi diya nga tatao. Dadya tumat nga nanang mo. Surut-surutan na ni tatangko. Nagpadadala ka ni tatang mo Kalpasan ti panang umsi na kanya, iday. Armon na magayam ni nanang kao. Diya inamkit diya. Inuy-uyaw na idi. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diya nga duwa. Bakbakatan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano satan ato'y basita pag naidan ta dito ilay, minda. Mayat day tuyin, tadwa talaing mat nga agnain. Di ka madanagan. Tano bumatnang ta. Gumatang tanto iti house in lot. Libre mo ti agarapa Jimaw. Wala. Kati karigatak trabaho. Tapno at pagbiag ta. Agtinulong ta, Jimaw. Tanapigsata pa imot nga agtrabaho. Agtinulong ta nga aglako-lako di ta sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtarimot ka no dananang kanti ama ni amay nilo. Huwag ka nung araw. Unay ka dagiti nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan ti linahon tingiwa dagiti maritis dito lugar tayaw. Bakit kinlakay anak taray kong kunada. Alam, pay amon ti ibagat itao. Aglabas tumat laday ta.
Palubusan nyo ngamin idan nga agin na ya, tapno malpas. Mauman tumit laang ti taong agsao-sao. Ha? Diyak nga raw kayat. Iti kastangar aramidem. Kasla nasakit pa ila tinakam mo iti. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Nya? Samot ha? Si kang raw di ay ayat. Itabakang. Apay nga rod nasakit pa ila tinakam mo kin ni Tata Jimo ay. Tadi nakakayat idi apara iti anak na. Ay, kwasa na kasta? Diyak lang amin malipatan, ti panangumumsi na kanya. Iday! Ay nalakay. No anyaman dagiti saan mo ang nagustuhan kan kwa na iti kalabas. Lipate mo. Palabsam latan. Maditi agimulmula iti sakit tinakam. Itad mo latan ti pagragsakan ni nanang tabakuten. Iso apalubusa mo no kayat namanen ti makiasawa. Kasanungay. Umadaning ti panag-abroad ta bakit? Uwan nga rod dyan, no. Naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abroadan ta. Huwag nga ron. Ken may sa ti pagnaidan tayo jay. Barang ejay ta na makabukal iti anak ta bakit? Ay, wanan niya. Sapay la ko nga rod. Hello, Tatang. Kumusta kayon ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya. Huwag nga raw. Ay na, pasensya kayo na. Saan kayo nga maasikaso? Agda kami matngaminan ito yung abroad kanila kayo ko. Hey, di nagpakadanagan dito. Tanda ni Nanam Aminda mga sasikaso kanyak. Ha? Iso tinang hospital kanyak. Iso timang bambantay kanyak dito hospital. Kasta aya. Sige, pakibagay yung arod kanina namin da. Tadakkel ti panagyaman ko. Gapoy ti panangas asikaso na kada kayo. Ewan, dengdenggan na. Naka-loudspeaker to cellphone ko anak ka. Ay. Tatang, agpaw itak iti kwarta nga aramatan nyo Gawa na. Inagan mo kanina na maminda. Tayo sunto ti mangirwar. Sige nga rod, Tatang. Agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Oh, anya. Kumusta ni Tatang? Adda pa lang ija ospital. Ha? Kakaasimot ni Tatang. Awanak nga mga sikaso kanya na. Sana bali tadamot ni Nana Minda ang mga asikaso kon ko na bakit? Dakkel gaya makatulungan ni Tatang ni Nana Minda. Isumat. Agmay sa kamot ngamin nga anak. Awan kamsat mo amang tulong kumaka ni Tatang ije Pilipinas. Ay, awan nga rod Kasto gayam tirigat na awan kabsat mo. Awan katulungan mga mga asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda, Uy, Jimo. Ay. Naarbisa nak ngamin idi kalman. Naging bagak tumutlaan. Malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinula. Agsida ka iti natangnan sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wain. Agyaman nak, Jimo. Nanang, kumusta kay ngay? Ay, agyaman nak taimay ka anak ko. Kastoy aguri-gurak. Ngum aging bagak mutlaang. Nagpakadahak iti trabaho. Kakuyugon kaya mapan iti doktor. Ay, naggapo kami iti doktor baraw. Kaya nagatang kumutin ti agas ni Nanang Mau. Iso di ka naglangan iti trabaho. Tasayang tel daw Mau. Sa account ti mga sikaso ka ni Nanang Mau, Ay, Ay, mabitlaan. Anda umaw-awag. Ni maamay. Ay, excuse me, Barok. Hello, anak ko. Hello, Tatang. Kumusta nga ni Nana Minda? Hay, agurigor pa ilang araw. Agag-agasan. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na matiin na. Ay, kasta aya. Pakaitid yung mga ruda ta cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kauna. Ay, Nilo Barok.
Kaya't nakakano ang makasarita ti anak kao. Lukosta? Maawat mo ni nanang kao. Kas may kadwa nga asawa ni tatak mao amay. Nilo, katsapay kumata kasta kamat. Nabayag akayak ko nga ibaga dato yung kay. Nauna anak iti bain. Nakitak ti kinasingput ti amam iti ina. Iso nga, anya nga tano pagkasarantay dan. Agpariso! O sige, kaya't ko data Nilo. Nabayag akayak ko ida pagkasaran nga si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nakno di mo kayaat. Kaya't ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga asikaso kanita tangko. Nadung mo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may sa amay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibagam nga rod kanina nang mo tagpaimbagan tapno makapagkasar diyan. Ay kawan na! Ay, kamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasan ti kasarta. Wan nga ron himaw, kat agyaman na ka, tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkagka. Agyaman na taintin na kati apaw, akat ako na ikaw. Aging kat mauding nga angas kaw. Kasta akmata, kat nakaragrag saka. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamutin akagura ti anak ka? Aywan minda, nagkikinaawatan tayo amin na yun. Aywan, adayang pauit ni amay apaghani munta. Anya, aghani munta pailaan. Siyempre mo't kakaskasarta nga ron, daghani munta. Nagkasar nga rod nanang kantatang, kat bayat ti panaglabas daw, nakitak no kasano ti panagpinatagdadwa. Saan daan agap-apa, no agapadaman, pinasugnod laeng. Ngam, maurnos damit ladagos ti bagbagida. At dapay lay jabrod da ame kantasawa na. Kat dananang kantatang, dagnanaed iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo, Nilo. Wen pagayam Nilo, rumbang la maawatan tayo, dagiti dadakkelyo. Ta saan matla dagiti ubeng ta dakarbangan na nga agayat, ken payat. Ure asino, ta amin tayo nga road, ada puso tayo, makarik na iti ayat. Kat kasapulan siguro mo't adag iti dadakkelyo ti katakunay da iti panagbaket kan panaglakay da. Kat maragsakan akmat para kadakwada. Kastamutan kada kayo nga anak da. Ta pinarot yon tinaimula agura iti barukong yo. Kat nagkikinaawatan kayo aminan. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Nilo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kad Diyos dagngina, kada kayo. Amin. Biyang di tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Tatang, pakawanin na kuma. Nay, anyat ikid daw ang iti pamakawan anak ka. Masikugat, tatang. Anya, kat ibagam ko ni Robin tagkasar kayo. Tinak mabalingay kasar. Gaputa damat gaya manasawa na. Agdanin kasar na, tatang. Tiawanan pa ay na lalaki. Ibagam, takayat ko ang makasarita.
tanan ka itibain, Robin. Tata, pakawanan da ko ma. Imbilang kan asa nasabsabali ka na kami. Ngam kasto iti isubad mo iti kinasaya at miken ka, ha? Sorry, tata. Apay ngayon libak mo ti kadat asawa. Nagtalakakan ka. Pinamatinak adi mo lokwen ti anak ko. Tata, inayat ko unay ti anak niyo. Jackpot senday ta. Linukom lang ti anak ko. Iso pumanaw kan. Ha? Pumanaw kan kuna. May salang ti agbalin nga asawa na awatam. Ala, pumanaw kan. Kat di asawam ti denam. Di kan agpakpakita ditoy. Babae ti impas ngay mo anak ko. Nagpudang maubing, kasmatlakan ka. Kaasiman yan ako, tatang. Apay kumakaasi. Santa matabaybayan. Tulungan kayo. At damat pensyon ko, apang suportar ko kada kayo iti apo ko, anak ko. Agyaman ang tatang. Nakasingsingpit kayo kanya. Kada kami iti anak ko. Di na pulos inuntan. Mauray kasto iti panag. Nasakitan ka lang arudan, sa ungtan ka pa'y. Saan anak? Da kumaramid da ita. Kasi ti kanayon ko ngay bagakan ka. Datalangan ti agbinadag iti rigat kan ginawa. Agyaman ang tatang. Pabunyaga madagos ti apo ko. Di mo pagdanagan ti kwarta mabusbos, tas siya ti makam mo. Ay na, nananay ka na Kristiyano, apo. Nalpasan ti bunyag mo. Agyaman ak man ang tatang. Awan na yaman na anak ko. Kaya yaman akmet. Tapinatgam ti daw ko nga angel ti panagan ta iti apo ko. Da kayo ti amaktang. Iso anoan niya ti iba kayo. Paspasuro taklatan kada kayo. Tamok mo't apasig apagsayaatan tayo atanlo kada baby ti pampanunutin niyo. Kuna ni Mami, da kayo kano tinang panagan kanya kitinagan ko nga angel, lolo. Agpaiso ka di. Ay, huwag mait. Apay, di mo kaya tinagan mo nga angel. Kaya't ko ata nagpintas, lolo. Nga maapay aday ta tinapili yung impanagan kanya. Gapo, tasik ati anghel mi iti inam. Naidumduma ti kinaragsak mi ni mami medidimtang kay ti biyag may. Ipatpatag da ka unay angel. Sikatid di Diyos aparabor kada kami iti inam. Ipatpatag kayo mat, lolo. Kumusta ti panagadal mo apaw? Mayat, lolo. Nasurok lama katawan. Agturpusak ton iti high school. Agyaman nak iti ado atulong yu, lolo. Agyaman akmat. Makitak ti kinasayat mo nga agadal apaw. Sabay kuma, makalpas ka iti panagadal mo. Ikarik day ta, lolo. Saan kayo apaayan iti arapaap yu para kanyak? Gaputaan mo ka para iti pagsayaatak ti pampanunutin yu. Una, umdasan na pakaragsakan mi iti inam. No matunoy mo dagiti arapaap mo, apo. Mili anak, kada kadwa kasimang pait, inanam adona, nubiak. Ha? Dona, iso ti bagbagak nga anak ko, ni Miley. Naimbaga oras mo, Medi. Kastamit nana. Sige sumra kayo. Miley, okay ka dilakan ka no mga sawa akmanan. Awan problema kanyak tatang.
No, anya ti pagragsakan nyo nga aramidan, suportaran kayo. Ay, pasensya ka na. Agam ka sa pulak mati katakunay na iti panaglakay ko. Iswa, sapay ko matamawatan na. Apay kumaasaan ngay tatang. Maawatan kayo. Dona, agyaman na. Takinayat na. Asino ako maakundi pili iti pakirelasyon na nga ikat ni bumakutak mo ito na balasan. Sikan salap na ilawan ang nagharam kanya. Nagasatakit di atakaskan ka. Tinagbalin na nobya. Man nakaawat. Agambay ang taapama na makagraduar ti apo ko iti panagadal na. Pagsaritaan tayon taon. O kaano ti panagkasarta. Happy graduation, anak ko. Ay na, kamao dyan na nanak. Nakagraduar kamot lang. Agyaman na kada kayo kini Lolo, Mami. Ay na. Nakalpas ka niti panagadal mo apo. Sapay kuma. Tagbalin to na progreso ti biyag mo apo. Agyaman nak Lolo. Adda kayo latte tilikudan mi ni Mami. Manipod na ipas ngayak. Da kayon titimakdar nga amak. Tinangisaksakad kanyak. Malala, diya kaya ti agsangay. Agragsak tayo, hindi ta nakaturpos ka. Wan nga rod, tatang, mabalin mo nga ikasar ni Manang Dona Anobiam. Anya? Wan Lolo. Ang mga nagpasugnod no diyo pala ikalaysa. Wan mo't nga min tatang. Sambutim ti panawen, tani. Mapmapanan ti tawen, tang. Pasensya kayon Lolo. Gapo kanyak, naitantan ti panangasawa yo. Ay, nasa na problema dayta. Dapat patag ti masakbayam. Yan ti bukod ko pagragsakan na po. And makauray dayta kasar-kasar. Madanon tulat ta. Kitam da ito, doon na bakit? Ne, kabarbaro mo tapungan da ita. Wen, inregalo ni Angel nga pukog da ito. Adapay na iborda iti da ito apungan. Basa I love you, Lolo. From Angel. Nagpintasan ka day. Nandiyan ka buha. Aywan kaya. Ang bakasyon taman kit di ijay lugar ni. Sigsig ka anda na anang kantatang ti panagawid ta. Kaano, bakit? Nagdun Sabado. Kasano day tangay kat kasangay ni Angel inton Sabado. Anya kumaita. Agam si ka no napatpatag jay apo ko ngam siyap nga asawam. Awan mo't maramida. Nayapay nga yakas tati bagbagam. Amumat no kasano kinapatag niya apo ko kanya. Di makalitisidong ko ni Angel. Tawan kat nga rod na bangunan na nga amana. Hindi mo kaya ti agawid. Siyak latang nga rod ti agawid. Dona, mabit lang. Dona! Nukas tatang, nagawid nga iso? Ay, awan anak. Dakman amo iti dayjay nga asawa ka nagpasuglutsan. Imbagak ladyak makaawid inton Sabado, ta kasangay kat nga rod ni Angel. Ang nagpasugnod mutan. Ala, amangan mo't no agim imo nandiay asawam iti anak ko, tang. Amangan no pagarupan na anapat patag ni Angel ngam iso nga asawa yo. Ay, kasta nga rod mo't tinadlaw ko. Agam,
Apay ko mga agibon ngay. Kita muna mahit no kasano kinapatag ni Angel kanya. Alakit, ay aywan nyo tatang. Sige, tawag akin ton madamdama anak ko. No kasta nakasangpet kan di ta lugar yaw, doon na. Wait, doon na bataga ka. Sumurot ka dito yung lugar mi. Ngam no di ka umay ladingita. Sa anak matan nga agawid dita. Anya, Uray mga sawa ka niti sa bali. Bye! hello, hello. Ay, anya ti asawa ka. Tang! Anak ko naman na doon ah. Magpaspasugnod. Yakman na mo iti dayjay at tao. Surutin nyo lang ang tatang. Ingkay ay aywan. Amangan mo't no urayin na lati panangay ayoyukan ko na. Anyan dayjay ado na. Sige, tasurotek to. Saan tan nga agawid ijay lugar yu, Fidel? Dito yung lugar mi, ti pag naidanta. Anya, apay. Magda ka di mo nagustuhan iti balay. Diyak magustuhan ter aramidem. Parupam launay kanya kanapat patagjay anak mo ken apo ko. Ngam iti siya nga asawa. Doon na, agpapada ti panangipatag ko kada kayo. Sana mabalin ti kasta. Sana rumbang apagpapadaam ti tratom kada kami. Siya ka ati ad nga ipatag ken pangibukbukam iti atensyon mo. Tas siyak ti asawa mo. Numay karim asyaklaan ti patag mo. Sige, agsubli ak ijay lugar yun. Ngam, no saan, dito'y kalaan ng ngaglaan. Ay, sana mabalin doon na. Diyak mabalin na panawan dagiti akinay di balay. No kasta nga rod, jak sumurot ang ken ka. Agawid takit din di balay. Manjak, basta saan akon asumurot ken ka, Fidel. Saanin ang nagsubli iti balay ni Nana Donna, Lolo? Amang ano nakiasawa mo tiniti sa bali. No kasta te kayat na. Awan marami na kapaok. Ni, adda tao, Lolo. Dito ikalaag. Inakita no asino na ita. Ruben? Uwan tata, isyak nga ron. Dandan hindi ka na ilasin na. Nabayag namin ti panawin na dito nagkikita, tata. Huwag nga rod. Apay nga ita ka lang agpakita. At ito ka sa laysayan, tata. Nabayagan na nabalo ak. Natay ti asawak. Gapo iti sakit a kanser. Aniya. Pasensya na. No itala si marong karak dito tata. Aklo na. Ado tinagkurangak iti anak yung kastamo ti apo ko yun. Di nakamutan am mo ti anak mo. Agparinto mga iti sangwanan nyo tata. Tagpakpakaasyak. Iyam amudak kumay ti anak ko. Nupayawan serbik nga maparakan ko na. Agkidawak iti pamakawan. Amo ko man nakaawat kayo tata. Maawatan niyo tirek na kas may sang ama. Kaya't ko makita kan makasarita ti anak ko. Bareng maikanak pa iti may sagundaway. Ay, alaala tumakder ka, Ruben. Sumrek ka ta kasaritam ni Angel. Yam amu ka ken Juana. Ang nehijak may karay no maawat na ka nga amawan no saan. Pakawanan na kumanak ko. Nagbali na kay responsable nga ama. No ikanak iti may sagundaway. Tapno may pariknak ti pamatag ko kan kanganak ko. Agyamanak. Sorry. Ngamjak kayat. Angel, anak. Awatan tan ni dadin.
Iti San? Jack kayat mami. Angel! Meli, kaguran na anak na. Pakawalan na kumamat. Ay, ayatan ka. Nabayag anak po ko. Di ka pulos nagparparik na kada kami iti anak ta. Ikan na kumapay ti may sagong daway. Agsubliak ka na kayo. Kat sabay ko tama pa kawandak pa'y. Ruby, Agpakpakasyak, Meli. Mawatan ka, anak ko. Saan ka alapdan no awatan manan ni Ruben? Total, nawaya ka matan. Tanatay magaya man ti asawa na. ay, ato pailaan ni Ruby. Kaan mo may tabasol no agayat kalatakan ko ana. Masya na ka ni Ruben. Uray kas day tinaramid na iti kalabas. Sumken latamat ti asik kan ko ana. Nangruna kag may-maysan nagbibiyag. No makita ka naragsak ka. Naragsak ka matan na. Ni Angel, saan na ang maawat ti ama? Ala, takasaritak ti apo ko. Nasakit tinakam ko iti amak lolo. Idi kasapulan mi kanina na nagpukaw. Ti pagrebangan na kas ama, da kayo tinangipaay. Isuada kayo lang kan ni mami ti rumbang ipatag ko. Angela po. Saan anasaya at agimula iti sakit tinakam? Tay ko na dangarudan. No da makabasol kan ka, ket agkid daw iti pamakawan, ay pakawanan. Tapno pakawanan na kamat ti apo. Lolo, Ala, sapay ko matamaawatan ti inam. No awatan naman ang ti amam. Tamok ang napatagpayla ti amam kaninanang mo. Itid ta ko matipagragsakan ti inam, apo. Iso apakawanan mo ti amam, wan? Laglagi pa. Saan mi ngayon surukan ka aguraam ti amam? Kaya nuuraan niya't mapaspasama. Amam tulat ta ni Ruben. Isuda iti inam tinagtaudam. Ne, Angel na. Anya da ito inyawat mo kada kami ni tatang mo. lukatan niyo ananang. Sikan timang lukat, Ruby na. When? Ha? Dua asinsi? Uwan mami. Sing-sing. Panawan ng tapnurmusan niyo ti pagbagyo. Agkasar kayon. Anya? Di yung pagdanagan ti magastos. Tasyak ti makamo. Tinapatag. Agkasar kayon. Tapnunan anayon ti panagasawa yung mami. Daddy. Dukas ta. Maawat mo ti amam, anak ko. Uwan, mami. Agyaman na. Ipatpatag ka na anak ko. Kat ulitak man ang tagkid daw iti pamakawan. Pakawanan da kumamat no ginora kayo, daddy. Ngam saan itan. Pinunas kon ti sakit tinakam ko. Kat dua kayon kan ni mami nga ipatpatag ko. Patpat ganda ka mat, anak. Natural laang kadatayo ti masakitan. Ngam di mo ipalubos ngagtalinaad day ta sakit tinakam iti kaunggam. Mamakawan ka tapno at adda amabindisyonan ka. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio.
Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.